شرê li dijî terorê yan şerê cîhaniyê dijî terorê û hîn binav dikin şerê dirêj. Ev şerê leşkerî, aborî û ragihnerî bi serkêşiya neteweyên yekgirtî û bi bejdariya hin dewletên dî. Piştî êrîşa Daişê li ser herêma Kûbanê û kompenaberiya xelkê wêna li Tirkiya, berlemanê wê dewletê pêşînyar dike ku seranserê sînorê nabîna Pakurê Kurdistanê û roja ava da deverek tampon bê bikar anîn. Lêgelo ev tampon ku bi navê navdewletî bê wê bikeve xidmeta برجواندیان کشادوزا کرده یعنی وقتی کو او دور وقت دبیجن عازل او دور چی بی وقتی دبن چافدیریا نافنتوی دبی و برجواندی عملات ما بی یعنی و تیروری و تندروی و کشتن تالان دوری دورین کردی بکی لی از دبیجن هگر دبن بریاره ترکی بی یعنی در باسبونا ترکی بی و نج برجواندیام لی دیس از دبیجن ترک به تناخوا به بریاره ترکی و قطن در باس نبن و نکار بن در باس بن جبر پروژه نیا ترکیه پروژه نیو دولتیه پروژه سر وقت دبی سرکرده پروژه دولتي مصر دولتك وقت تركاب تناخوا باعتبار بارچك كردستاني بندستي وايا وناكوكي وا بكنارنا كردستاني رهبن ام دبيجن و بي صدمك نسرهويا كرداجي كرد نكارن سروي خالي ببنيك ام دبيجن وقتين نتوي بي وملتيمه تفجي سر بريالينا نتوي يكبن وام تخوازن دهندروي خودجي كارن سروا خالا يكبن برينها ما قوتي اجو ديسا ام تخوازن رخصتني ما وانجماني هاي دفري كردستان تمامجي كاربن دفي ججنا بيروز دا كاربن او رحي براتيه وحجي كرني وبعربي دبيجن تسامح كاربن جموا هبن لهفدو برلماني تركي وموافقة سر قرار يعني رأيا يعني مقترحي حكومتي كري منطقة العازلة يعني منطقة الآمنة السوريدة تشيكي أو قرار ندجي راحتي ده بالنسبة ما تجربة ما بدولتي إقليمية دا أذكر بالنسبة كردستاني تجربة قلكي باشا وقتاكو أو قرار ني بدولتي بي أمامي بي ويد مصلحتها كردي دابي جبار كردستان عراقي وكسروك مسعود سروكاتيا كردستاني كي جزء أكشبيت حالفات دولية وهنجي أمي برحتي دي ميزينن بهيفينا جو حركة ما كردي يادرو جافادا جو استفادة في بكي أم بحاجة موقفك السياسي يرسل عرضي موقفك السياسي موحد جبوكو مجتمع دولي زانبي جو إيرو قوات أكثر عرضي هيزا أكثر عرضي هيزا كردي بفرا كارك يسر عرضي تكن جبر ولوجي أم بهيفينا يعني جو إيرو أم كيتي كسر عرضي تشبكن وأم له ندجمن مصالحي ددماتي خواستن کو اراده کرده لروجاوای کردستان یک به لدیجی رژیم بشار الاسد و کومنتندر وکو داعش دستهلات ترکیه پروژه یک دورک تامپون پیشین یارد که لگلو کرد آمادن و پروژه بروخینن برزان حسین تلویزیون آرک کرکی لگی